अरे balik nih. Network connection error. अरे बाप रे भाई. I'm the leader of the pack. Copy kok klik. One vs two. Itu ilah alik dak kai. So hi, oi bro, one job to change. Hello, one job to change. Welcome to my stream, bro. Ya, challenge bật đi. Anh cũng là một phi ngàm tuần. Mar em phi về Arnold sana phi lah. Datang phi sidikot nga maroy mlara. Mengisi parate. Ngarok don si parah sang parah. Yang ide kinup teh. Ai phi bro. Nup sana balak nang balak tip ke game teh nup syurai. Tapi tak kembali. Ama kembali yang pressure lagi nih. Ampi ngop. Penelek kai nak lek tu baru tu. Ama kembali ngan start cara nih game kalau kamu nak. Siapa nak si game. Apa yang ngan start cara nih game. Ngan tes Shafi kalau kamu nak tak. Kalau kamu nak tak. Nah, keseng demi hak tato demi mah. Where is benda? Dapat yo artikel dengan adonnet super chat super. Kampak lang ra. Kampak lang super chat ngam andre itu super chat ayu. Nabar ba ngampat monetize re kena channel tagala. See. Like Naruto, hello. Why I like. Kalau kamu nak akan cek re katip kawan full screen na kawan ka use screen kawan tangga short screen na. Hey bro, sak saya mau mairang. Sak samarang bro. Komen guys, kalau kamu nak stream kawan full screen kan. Kalau kamu nak kawan full screen kambas. Orang game keng nan pek aju hari pek help me first doom.
Double takedown. Good job. Sudah sama bro. Lah ciumat lah. Gak don remote penuh nang bro. I need Nang. equipment. Kalau kalang bro. Tawan mau ngasak sana ke room dadap kena. Restored EP for everybody. Ani baik. First doom. Thanks. Nice. Itu seperti kayak lu. Sama-sama ya like mah. Hapan dap sa kalak teh ci kau like ngan sa. Ai game. Tim code. Password. I need equipment. Restored EP for everybody. Kena ke game nak orang su gap download mentan. Lak syumat lah. First doom. Dik pro dah lah ini. Hit him with thrill of battle. Putaro baik. Penmalak ikan. Nice attack. Double takedown. Bagus. Itu kon maruna. Boleh ajak abang di komen nanti bom dan nong komen. First doom. Hit him with thrill of battle. Enemy spotted. Spot. Help me. Help me. Head Double there. takedown. Thanks. Enemy spotted. Take cover. Tôi bắn ra. Cắt ra. Double takedown. Thanks. Okay. I need equipment. Kenapa pakai? Jangan lek, saya ngajak komen.
Resources here. Thanks. Restored EP for everybody. Wah, guys. First doom. One adin lah. Tuh. Ah, nih pernah. Double takedown. Dekat ha. Kan like complete karo kesembangan kalian. Restored EP for everybody. I need equipment. Thanks. I need equipment. Thanks. I need equipment. Thanks. May shot na sumat. Hit 'em with Thrill of Battle. Hit him with Thrill of Battle. First doom. Apa tuh? Nice. Nice, Pangui. Arriba, Bre.
bro. Rumah. Green ang office na daga ba doon sa Gil M10 sa Gil. Ngit yang menang rin green. Nhà quả cái room. Cắt down. Just now. Balik ka berarti. Ya mau primor we. Play tê. Play cái này. Boleh fit no. Kamu invoice ngayon pertangan. Thật là Nah, green no. thật là tổ. Và chân Yang bro mau primor we. Parang mo ngimnang we. Ngimnang haru deh kai. Còn zero yang apa mau biết. Kamu primor we. Lan. Cả room mà cả sông ye kya hua comment भी नहीं देख रहा है. One vs2 bro ये क्या हुआ. KS kasih thì ini siangan penhun lah ke penhun nomor kiri lek kai tang daw. Free Fire India is set in a virtual world. Penhun dik sia arngut ngam boy. Kasih dulu kalau juat lah Tuna plat nong view tak daw ada. Dah, sina room bro. Dadap kan ini dah day beton bapak saya termasuk snatch. First Doom. Istirahat. Boleh kalau siang ta. I know.
Loại khăn trên điện. Daerah kecilnya ngam back betul. Doom. Ish, noob balas. Noob bre. Yo ire gitu kan ngambat. Stream bro man kamit lah yo i. Resources here. First doom. Double takedown. Resources here. Tekan. First doom. Malaysia kumai Malaysia Bali. Kalau kia tambah ada stream debat kala dean stream kalau kia mereka pun geser ada kai berpom stream dah.
Wah, itu fix mah. First doom. Uhuh. Bright stuff. First doom. Double takedown. Sulit kayak kelut-kelut. Tonton air. First doom.
Apa? First doom. Double takedown. Lip người y rồi. Thạch ra lại khai ra bông người y ra kỳ này chỉ đốt comment cũng nó cái áp đặt cái này ngăn phần cái nó đã cả room efficient cái đã đây tầm best đã cả lòng kia cũng nó không lạ rồi vẫn lại mà cả kia lặp cái lòng đặc biệt rồi cái lòng one double cũng nó đấy First doom. ada ke prepare mak takadaw ni lit check ner man mo ngan pen kai pen ipsi kai đã đi tụm long rồi núp palat takadaw Nah, ada ke room batu ID ada kan ini kan ajau kan rồi niềm lòng rồi thọ tây mò ID tôi bật quả lại cái tôi bật suất ngăn ai bị way ar lai we aku ngăn patanya kediat ID way ar lai we tự tay ID rêu con đài lai rêu con đài lai rêu con đài lai rêu ạt ra nhiều sầu bật suất đây way ar lai we one rêu con đài lai rêu ạt ra nhiều sầu bật suất đây way ar lai we nghe này em được đài lai rêu ạt ra nhiều sầu
thì văn chân đã đơn mặc quạ chân upsword way ar lai way te di kendai lain don kendai lai andreu kendai lai andreu ar pra nhiều sao upsword way ar lai way cả kia hấp bên này bà em ta lại cay lại cho em bật cả stream tôi long bị này cả kia thế nào hạ lại gì là cái long của bọn tu vi bạ cả kia mệt ha đã lại cay lại đây bật cái compare với điện đã điểm ra san rượu nhiều pra cũng nói đến bọc bịch lại cái ra san ngất hà đủ anh đã bật cái tù ấy quả cái này em mình rồi thạch nhà này balik tiếp comment ra John thạch nhà kia đây bro cùng ta em lòng cả kia bây giờ đã lại stream em đã stream cả kia bây giờ là cái lại trong là full là full là full thì let's go thạch ish connect to the internet ông cũng đâu cũng tốt được kiếm ngam ta cả lại clear ha đấy Free Fire India is bả đanh bả rít bả nặng kasih boy HSFF 10k pindu sek ibar FF pensyai let's go ini peknya Indonesia di squad pensyai boleh piang kupto Kilik ya fight bisa yang tebak dang antan let's go tebak dang antan oh kenter ibadah antan te imala oh la syak kenter se ibak dragon di badang antan tiba dragon ro ilayap nah ini ibak tip mano itu balik penak dau tip First Doom. wow HSFF 10k let's go HSFF 10k wow fake guys jadi segmen OP 1vs2 ngecek ini ibarat marway kita si Arnold let's go barit pendap barit itu one tap marway barit pendap ibarat 1vs2 barit na. Oh, yo isi Arngut. Ini tekalat ketelot. Nggak bangga Cek kalat beri ketelot. Kasih boy bajajai nongker chan hai rahai amin
Let's go. Padian knock retang iwe ro. Okay, one shot. Lên lên. Haha, lah knockdown ini kasih boy. Kasih boy. Pindu 66 rồi là knockdown setang marway te iwi ba mano. Mano sabri te. Itrokon, opi trokon. Nah, ini skill ini Pak opi trokon te mla. Double takedown. Ila skill te kena tebak mla ada ben lai nomor bakia bu. Let's go. Marchirau imat ka này ka long kidang i kenduk berabaya biang hi. Ka bawar ken. Pat don ra bakhany we betul we. Dan don em bakwa la kai te kan ngot view. Ni betul view pun diap. Body gaming, let's go guys. Bro pek tu war up deh mannya. Oke. Set lang ya mesta. Oke. Let's go pek. Cek tu war up itu wiba yang check itu dengan check try itu war up lihat. War up. Let's go war up. Layo kan gas dekat mana ke body yang itu ibu iba. Oh, ipen syai lah knockdown no. Menotip lah syak pendek. Dikasih boy lah yo iba pensyai. Nice. Bawar apa. Oh, lah ketet upidu dah ka MP5 no. Kindu. Dia lah ketet ni iba. Double takedown. Akan ter iba pindu 66. David I like sini ban pendap syai itu iwai nomor das spray maru itu sutanat teh. Lah that cái tăng thang la that te pin long ba ngan pek na sedaki we ngan pek na ini ba dang M10 ngan pek na do mana te let's go ba dang M10 pendap ba dang M10 itu we bas spray ibat MP5 pendap sa ba dang M10 imat don M10 ada de ba don M10 te ila kan ther beda ka M10 ini ba dang thara ide pro M10 ila ai tang ro dai ba dang M10. Let's go guys, kita berhasil teman tes ngomong like. Ya ke channel jo iba W juga gaming. Badang M10 lah shot spray natin. Wow. King klik lah ban pek ini badang M10. Kasih boy lah ya knockdown ya itu iba mana tadi ya iba dang M10 kasih boy lah ya knockdown kasih boy iba jai let's go oh itu tu gila aku kan ter riura em dan kamu kira ya spray lot riura gini membiarkan one tap medan esok iba waro saya perlu knockdown tesas tang arngot 2 yes 3 let's go sniper shy but
But baret. Ni start tang pensyai marway 1 vs 3 pensyai. Sadde pibat tanggawe ke shotgun. Double takedown. Oh, Double pensyai takedown. penma siat one tap baik ini dari pensyai ni. Pensyai tang baik lah Syakil nak ting ala poi pek nai ini iba upi dragon. Dragon. Palai teng ambil ir cuk rai teman-teman ni. First doom. Are babre ini Pak Dragon knockdown. Kurang. Lah spray ni wei bak pindu dekat M10. Baik. Jadi lah kai menang sok menang ke bai tenat na ke bai song chip na do ne sile le. Baik. Kila cuya spray hurang. Baik ibak pindu FF. Babre. Kasih boy. Ini iba SK ila knockdown. Station. Triple takedown. Layo triple takedown ini pensyai. Pensyai iba pro. Iba pro maban spray ini iba pensyai. Cek ni bawa boleh dan stage kill test nama spray baik kenter baik pendiok baik kakil. Iba pensyai ila knockdown. Wow. Mana ba knockdown arlalai karang test nama. Ini tek kendok prabe spray kemudian tengah try ke baik tenat ni. Kalong freestyle baik kat ba pianang. Itu. Wow, ibar FF ila dom. Ila I headshot baik ni ibar war FF. Wow, bak war FF. Bak war FF. Kenter headshot baik dak disat degil. Jadi wow. Kena sial simple ini bak. Simple lah yang ni. Ini barit lah knockdown. Untuk knockdown sunah nó yo itu bak pindu. Itu bak pindu. Kita bahas ya perlok kita berdangsung cuma saat live lang ke stream. Awak gadap kenir dengan lakai biang dan ke badang kuat balak kai teh. Double takedown. Người bạn war wow. Layo ni up kan ke. Mana bahaya kill dok. Pensyai marway kini giveaway triple fight.
Kill ayo nilai ngot kill sang kill. Tinggi gue pat triple two. Oh my god, pet. Triple five, triple two. Triple dan triple. Triple two. Kan kasih jengit tidak orang luar biang baik triple na triple. Day lek kai dia next day ba dang ton bapak lek kai dia sengah bahas day one join tu sengah bahas saya lek kai one tap mau nayang. Spray rakam ni mah. Hoi ngai kinir kidon kibanang ba lek kai one tap tang ba kini sia kiwe par kila chu spray huri ra iman de kidos pa chu invite ta lele ra. Dia sengah bahas don next kiban sa one join dia sengah bahas sa one sa join de sa lek kai danang lek kai dan tap lek kai one tap baik sam internet ke game keliat. Wow, ini ba dang M10 te inang hi basit M one tap tang ba M4D headshot. Ai lại sa đi kala na ite yui mat. Oh 3vs1 mano ite bala nep down ipendu FF nai. Pendap sai ba pendu FF namaran pendu 60 namaran dok mena ila chu spray itu bayram spray ni kong. Ai kasi boy la ba ko om pet. Ka om chala tai bai. 3vs3 mano iba war FF ila knockdown. Itu gue ro ila knockdown ikasi boy ro ila knockdown. Let's go at us. Let's go ibarit na do menang kan mau bot pe ibarit show me your skill. Barit show me your skill tambahkan network ini barit kalau bun suyang hajo ti mano bala yo bun kel hang to. Ini pensai dan perusak na do menah do mentah. Itu lah spray ini bak pensai la yo es dan. Oh my god. Wow ngad ai mut ne oi la long gane de Free original bang adang sudah ban ayu tengah membuatkan mau ban snai kisi tinggi hero. So let's go guys. 30 likes saya complete karlo. Ini pet no itu ibarat ini nadok mana bang namar bang pet namar ibarat dang sak dok nadok mana idang stres arkil. Okay, let's go show me your skill bro. Let Russia take nang mapin yo kill sibon. Barit ngadang buat pak idang lek pengkana tambah ilaki wan biang. Oh, ila pen perabit bet wall. Lah rebas mak. Om der rebas itu ila knockdown ini OP trokon. First Ya ibadang M10 ila yo ini ibad OP trokon te ikasi boy ila knockdown no. Kasih boy ila knockdown te trokon show me your skill. 2vs3 let's go. Kini saya arngut sa stang ipen syai ba ibarit pen i saya ka skill jong pina do menep pen i ra ka skill tel pen i nak skill jong pi. Oh ibarit thuk kanet thrai tengan pe ipen syai nama ipen syai la skill ba marwe na do menep kan terrorist te spray back. Wow pen syai what the skill bro. OP te lajan yap siap tu lajan yap. Ani dah debat video itu layak ni tak meleleh satang cikuli itu layak. Saya dekat M10. Wow percaya te la shumet percaya. Wow percaya la shumet men la la ya tu bos triple imat sa season la ya biang quadrikill ane S kumbang. Pendap itu iwe kenang berpenjok S biang sak sen pencai. Show me your skill, show me your love. Keter. Ni lah yo OP trokan. Ayo trokan. Ayo ini bak OP trokan ini bak pencai indai te ilak dai ban yo biang sau barak sau ngut ini bak
pencai to lele pencai đang kêu sập răng mo cái jing pro cái jing speed cái jing năng trong phi bạn siết spray. Okay, let's go comment guys đang đón em qua lại cái speed next semua bạn om spray shot lên này comment lạ và spray này lạ bà lại cái one tap ya comment work tabang am yo iren dengan select check comment apa epic hak one drop lot ani saya lột kila ja to ini bak pensai ila rush merush khamat namar ba ikwa bam ba bro songot ini bak pensai di tiwe la yo ini bak pensai saya ila spray dekat ten to em penlaban pendak dau ôi là hạp sport bak pensai dak lek ki oh tiwe la hạp sport pensai nadia pensai HSFF counter oh headshot lah to là knock down hai bak kasi boy. Okay, let's go saya kita tanya fight. First doom. Tao cái way support what FF kila support ke. Kila support what FF. Tao ibak pensai lah knock down no ibak pensai. Tao melele ibak pensai. Sau ngot la arngut mano bandang la em ne garau. Ui ni bak what FF pro iset one tap imak na dok menat let's go bak. Oh red number tambah menyap dari ibak pensai ila kun tu ki ibak what FF. Kemne kan dia belak kai oi yai kêu bay sap rang namar ka jing lada kiwe chi spray phi persang bay wan la kai wan tap chi sen ka singi pensa nang bay ban headshot only red number bay lada pisngo dom lada pisngo khong ong ma kiwe chi set wan tap oi set spray te kamot long ompoi res sebut lada kibro ki set spray ma phi set wan tap long kata ka dei ka jing yai persang yo phi ka jing training yo phi đây là cái trình nộp trong khi bập phi giáp coi bập phi zero kill này đây cái trình minot trong khi bập phi một bần quay sắc thong bập phi một bần lại cai quan tạm bạch tỏ bạ quạt f kia biết đọc thì bạ retro arkel sạn được bên net thì to iwat f nomor bạ training bần set one tap thì to lele bạ quạt f là đáp hiệu thằng arkel rồi lele thì dài persang pha năng này sắc mắt năng bập phi bạ one tap Okay, let's go and check no saya untuk ibadang M10. Ibadang M10 atau piset komno na do mana? Itu pila set one tap. Oi, pensai la knockdown na mara do mana ila kill riura te mentaki bro kum ai la cho iben dang naik slam te ila yo iba HSFF iba pensai. Wow, kaskel jang ibadang FF ro om lesho ro bapok kerkom ai keluar tengah internet tapi ai keluar kum ne. Dah ai keluar ke mana pet pi dah pet mak oh dah lek ke mana kan ngang internet ban ai keluar pet kaskel jang ni ibadang M10 to ibarat ila dong tau biang ibarat emat emla ban yang kemat ceki lak su kenter be huri hura kita sia tau jump shot ini ba oh ibarat pro inda knockdown sa sang ini ibadang M10 marwe ibadang M10 chomir skill bro 1v4 kenter sa ibadang FF ibadang M10 oh la i met cha kar kom skill ju ibadang M10 te to lele la rem no te sa wan no next te suma next le ka wan tap wan om ya revive ra namar la ta pia revive kan long ka pa long ka bom internet kan ka kem play jong pi ro te suma kini sia mi no man hap ai lat no e ki we ki ayu pendu asal ladap itu kontrol ladap kasih boy ladap the one next utai u adi room the password the way are lai way bạn đang M10 khi sẽ bạn đang M10 chulik pick na ayu khi bạn đang sing bạn đang bang ala remove your pi thì là đang don ki bak wa one join thì sing ba one join UID u dei reu khandai lai đơn reu ar sao nhop ra reu khandai lai đơn reu arpra sao te upaswat way ar lai way kini mat la data pro te suma se lek kom ta kom bang ong ya lek kai bai one tap wat om ya sngo sarang wat om sngo klo wat om ya kwa tang ta kan ching job henry persang yai minat ta kan ching lek kai one tap jong pi nang ba pin poi shakathong let's go join one and check sendon ki comment jong pi kan diap. Hey, Prabu like pick penbanyak ki contents jong ki way te om long.
Ai password way ar lai we. Password way ar lai we. Back ID tu. Tu mau ID. Thì password đây way ar lai we. Tu. Invite lang yang bro ngade big fan jong pi please item code lang se. Kular kerbang. Iji bro. Cách cầm này kan bangam. Kan này lấy comment toy reda ka ai ta ka euro. Cawan cawan uto ID bat uyu ngalak bu tu. Ngalak komen tu po. Lak full. Hai lak full. Let's go ngene check biang nak saya kini. Kini kiwan kibat thamai sudah. Te dengan try kini te kam internet hi kendiat te let's go. Let's go te karum kala full te lada dang ton ki next ro. Te select kai next te hai one tap baik bro. Okay ong itu sia. Kam internet lada lek kai one tap. The blackboard. Oh my god, the blackboard. First time ngayo i blackboard. Te toh i mat idang siwan thamai te ini srap ff te hoi ngai sya yo i. Ini ba chos black ro hoi ngai sya yo i. Ini am ba king ro hoi ngai sing la yo la kai tang te tom le ini te hoi ngam pat ju ir ni kular to. Welcome kular. It's me ban ini iba it's me ban tengam kan mau ini iba. Sila te ngatrai idang day next te toh. Ni te ila wan yo join tang te welcome kini ki ban tang siwan thamai te let's go one tap maro bro. Let's go one tap. Oh network chơi bạc sirok kalap thut teto ngan fetch i blackboard namar ba idang siwan thamai ha kani ka ne tip dei ba chui an va kidos jong pi ro ngam tip ten re let's go ngan check no ini ba blackboard. Let's go ba blackboard. Boleh babak buat yang seaden kumpul tengah cek di bak sirok up. Let's go bak sirok up. Oh lah knockdown ite iwe mano ite ngam tep ide ini bak Philip. Mana ini Philip? Sa komen ke chat siapa ini bak Philip ide mano ide nak ngam tep kan? Ibak Sheila. Bislah. Bak bisalam hoi mentat imat kile sia bai one tap te kam internet kendiat try ke gameplay jong pi ibak bisala ka movement jong iru kedai ke babiang ha ka movement dei ka movement chạy lốt này phải ibak ngan ngapot pe biang ibak blackboard te le dengan i shot black ro index song iam backing ila knockdown no hai ni ibak kular sang idang dei bedang sumat thomai te ngan pe ini ibak kular ilong kum no. Oh, saya bak kular marwai 1 vs 3 bak kular. Show me your skill rate lakot baik. Dap pimpin ire ki skill jong pi te lakot baik. Nai revive re. Pila revive te. To hoi, kum to nai revive. Nai revive re namar dap revive te kalong jakle no. Kan om internet cuk. Ke solor ni pila yak sun baik. Kular. To ibak kular ile yak sun no. Lele. Melele ngatrai insa comeback beng itu ibak kula te kibadang suan thamai te sembah saya lang ke stream jangan te dak bidang don kibadang kwa la kai te sembah sawan la kai next la sai dengan stream dak do tu app turnip nu we na. Ôi tăng bà ngầm lạ bắn lệ okay, let's go guys. Let's go. Coba skill oi bisa lah ila yo knockdown na ye te ini ba zero F5 ila yo knockdown na ini ba bisa lah. Nice. Nice your play ba bisa lah it's me ban dengan check sing ni ba it's me ban. Siap lihat guys.
Sirau, mar sirau ngam lapan ke ini siap lihat tuh wan saya ngam lapan reaction. Let's go, let's go, let's go, let's go. Dia cek segene. Oh, iba kular ila knockdown no iba just black. Iba just black ila yok sikil. Okay, let's go. Eh to ini bisla idang yang fight yang ni. Ba bisla. Wow, ba bisla. Show me your skill, bro. Complete internet hi la kai kinero. Wow, bisla. Wow. Wow, headshot iba bisla iba sirok. The 3 vs 1 or 2 vs 3. Let's go iba Charles Black ro ila knockdown ini iba king tong let's go iba king. Sedang ya ready guys untuk ID batu password untuk comment try player ini untuk ID way password way live way untuk ID ngelak pin untuk try player ini. Data 2s tu. Let's go iba bisla bat mano ite. Iba bisla bat ini blackboard iba bisla let's go ngedi kiting fight ni. Blackboard dapat kan rela kai pet. Wow blackboard. King klik setengah apa pet tu. Oh, ila knockdown ini bisla iba blackboard kita meleleh. Harau. Ini iba bisla ila like kill ti ini iba Philip iyo arkill. It's me ban iyo arkill ti ini kular iyo arkill. Iba king iyo arkill ti just black chikill kinisia arut sirok pat iba blackboard ro mar arkill. Ti pen iya ka kill jang pisia manoban kami kill bon sibet. Comment guys. Đang lên em quạt lại cái. Check này bạn flip kinh đẹp. Flip. Chỗ sập thiện. Wow. Wow, kenter iba Philip tak headshot itu iba. Wow. Iba sirok off kenter ni iba Philip tak headshot 3 vs 3. Let's go. Hai iba king layo iba shelah. Iba bisela iba king lihat pendap teh. Let's go ngan check supaya kiri siap iba Philip kendet. Iba Philip teh semua show me your skill dengan fight ini it's me ban. It's me ban. Tadapan la kai be komne man kamit em long kinisia kin sak pro goin la dong la dapan la kai be komne man kamit long kum kancing training. Long kumba training kum to man kasmi man kamit be jam sak pro be kawan tap one day tolong ngan sak pro be. Wow, iba Philip ila knockdown sasang arngut lalai ngut. Sasang ini it's me ban but iba kular dengan check iba kular kendiat. Iba kular. But iya skill jong pi iba kular. Tak headshot bet thar tak walk pekar. Tak wood pekar. Iba abat tak wood pekar artillery ke wood pekar. Guys, this semua betul berdasarkan teman-teman semua saya like yang ekstrim jangan. Dadang don kiba kuala ka rahoat sa ya John Chibet dadap kan eh. Oh sa stang 1 vs 2 iba it's me ban marway. Let's go iba it's me ban ngan pe ini blackboard. Oh layo iba blackboard dekat body ya ite kulat. Mele mar kini saya kedok prabaya beng bor. Ya kedok prabaya beng bor baik kini saya tahu itu nat.
Ôi, nyala at ya PJF bos. Bro lại cài level 4. Cái balik cài level 4. Blackboard, nice Blackboard. Di Blackboard internet check kembali. Oh, TV lah knockdown, lah ya knockdown ini Pak Charles Black. You know itu kembali lah ya. It's me ban lah ya ni Charles Black dah ketang kedisa di kill sudah ibat pek. Nek kemana tu? Dia pengayu ibu kelam. Oh, tang kedisa di kill sudah ibat pek. Wow. What the power of this article jong pi bro. Wow. Charles Black. Wow, internet siya. Double takedown. Double take down with the kill pendak bis ya. Saat ni ibak bis kul ibak bis lah ini ikulah. Cooler. Ni saat setang marway, saat ini cooler dengan pennya gini baking check baking. Khi baking lên stay mana bayar triple take caman dang am tip. Đây ni ibak Charles Black, hoi ibak Charles Black le yok dok like kill mata. Te penyok senan berak sangut bak is. Charles Black kilik kamajan kini. La lik nak hai ibak buat. Alik nak hai ni ibak Black buat. Ibak sirok ila Black pan ikut tai. Chưa in được đi lại dòng bệnh ngầm itu ini cek ila knockdown nok TV ba ila sebelah nomor wa ila kill bon mana ila kill bon pelat mana te ila cha ila le mentadang kelas backing itu ikular ila eliminate langsung ibak sirok ila knockdown Tesa setang arngut mana buat no ini flip dah let's go ibak flip kami nak lihat kakak ke momen ini ibak flip ke long ke bitna but it's me ban ibak blackboard so let's go blackboard ibak king but ambak king Oh, backing ila knockdown Hano rekam tuan ni yap sun nak kelam pet. Wow, blackboard. Layok ini blackboard ini TV sibet. Kau salar blackboard. Ni lah jenis tu layap sun sibet. Layap sun blackboard. Oh, yo headshot lah. Rambut layok body ni flip sampai layok headshot. Ibak flip ibak blackboard. Marlai ni jenisnya terkai lak kai pet. Kendo tek terabaya biang bet. Marlai marsau imat ni juga. Kani kebang apa nak kai mentang kalong tek kembangan cupen trading gitu sih. So tiba nak kamnup lelai te
long check kembangan training. Okay, let's go. Mbak Philip. Check nói ye kia lạ mà. Check ni bạn serok rồi mình nomor bang page bahai ni bạn serok nomor bubun ba internet. Ơi bạn serok boleh piang kem ni. Kile jiset ai la nok download video trong PC bạn serok. Wow. Kem to kan de ban lẹ na dok men bạn serok. Ai bịch thar. Bịch này chết phải tung. Serok. Rồi, kem to bịch thar. Lai ngot la arngot sideti la akut bịch. Ai bịch bạn serok. Mapi arngot diksi lai ngot. Kini lai ngot. Bạn serok hap ai mà vin về la akut bịch la akut. Yang check ini bạn cho slack sih. Bạn cho slack bạn bisa bisa kill 5 pro bisa kill hari ini bạn. Oh, lại yo knockdown no ini it's me ai bạn Philip ni mak. They 1vs3 telak shumet bạn Philip. Headshot với ini bạn Philip. Shumet lah. Nak shumet hak kill dok ni bak Philip berita belak buat. Barat kill dok ni kular bat I kide selaingot bak king bat di bak serok. Ti let's go ngan check ya kide se ini bak dang red kill. Iba ban it's me ban. Te it's me ban pen isa ya ka style jong pi ban set one tap by headshot. Pen ilang skipper lock jong pi pen ilang sini pai bak ki ba pej mentaro. Pen I ka one tap headshot jong pi bak kular. Hajan dah ke emten dah jangan betul kamkuat rek tu ke emten jong pi. Oh layak keluar klik yang tu. Oh, lanok tawar gut. Ore babre gini saya kenduk prabe yang te. Kenduk prabe yang te gini tu saya tak tahu pet. Marsi marsau bet kim ai lat ben lak bun mana. Komen guys mana ban lak serai na perang jok ini kini gitim. Lak ketim jok ini iba Philip ni lak ketim jok ini belak buat. Balik belak buat piang tu. Saat stangmar arngot telengan peningan meni skill tu pi. Ibi sela dang jang te ini it's me ban ila kanter merwe. Kanter merwe ni it's me ban. Wow. Ayo penak tahu ni it's me ban. Boleh thạch công ta ni. Up next try nên sạ thiết nữa đã cả iPhone là cái game bật cả stream đã cả này tụi lэр ra one day modus nên sạ thiết nữa đã cả you nên sạ thiết đã cả về cái phone habor arteli itu anda marbom yo comment rakam ni hapik comment gawe hap tak kai kowe hey tu iwe layap sun hang ne te kalong mit tang kecing oh layap sun ni mat kecing e fat tang hasun kan ne layap sun ti iwe ba ta la hine san te iwe la sakut lai kita siala sakut lai la san
Ni fi bom irki komen tengah jar fi. To mlelei re. Try sin kasih dengan saya ibang dah sana. Saya ibang ni try mata dak no baje dak pra baje dengan saya pech dengan pelak kai ibang ni em ni. First doom. Ni sa stang argot tharai la klan kan ke tem jeng ini iba Philip. La klan kan ke tem jeng iba Philip kini saya sa stang argot. Ni wi ong sa le biang mau bro. Ngalai ini em ni tep ki komen. Mar ba kerja mentan Jepang. Tep ka suja bela jong te ngan ya pech chai dia. Oke ni lai abam ya bam ka kill ni iba Philip ni iba it's me ban. Komen dari bang ngalayo i komen dengan penlek biang dan empat yo i dengan hap ngasa sarai. Oh, itu ban la dakat baset body te kolar penisa ke headshot jong precision. Peni kolar ke headshot jong precision. Oh, iba it's me ban ro ila knockdown. Oh, but itu iwe iba bisa lari lah nak dau sa tang arngut ngatrai la comeback Indonesia la comeback Indonesia tharai la comeback sa tang arngut la sangut dam yo headshot ini bak Philip oi bak Philip la sa penok tahu ini bak black bot Double takedown. nice la comeback iba black bot la comeback iba black bot. Hey, pabrik. Nom yo irash komen. Yo itu mentan Jepang. Penjob no là thạch lại cái pen boya no là cái lại dong rồi better wow ya no to là yo penak daw ni wi ba black bot wow lại sa knock daw cái lai ni black bot hay ba Philip idah ka ta ala hap seboy Philip arngut sa tang arngut ini sih nari mas wah ini shot black ish revive community lakut baik. Tak sama arngut. Gila revive ini ibak sebelah mentah dari te lakut baik. Philip headshot aja Philip. Philip headshot. Ni ember. Nó cũng ngay đâu ta headshot ra revive nang ini ibak selah nomor naik lah revive sih penyo sa ini ban black bot ni safety gang oh itu lại sih yang tetap kata om lar balai sibet la cak rem no sibet Double takedown. layak tun bayi black bot dah lakut komen rok 4 yo ireh dok mentah dengan like kom no
thạch cái này cái tôi mình là giống mình ta rồi phăng là dạ là giống sẽ dự y cái comment ngược thạch phi là cái được mà hết này comment rồi người y ra rồi người y ra